Ninabelembele qamanya amalembe ngokukhalipha ngikhuleke kunini kaMxolano inoko pastor weningi sila kwaDokotela Msimango inyanga ukehla ethembisa la sikhona khona dokotela sikubingelela. Yebo ngikhona bhuti. Asivele sijike la sisike lijikayo la ngomdliwa abantu bayafisa ukwazi ukuthi masikhuluma ngomdliwa idlozi ukuthiwa umdliwa noma ngaba umoya othile obizwa ngomdliwa isuke sikhuluma ngani uyawazi uDokotela umdliwa yini Ngiwazi impela umdliwa babe hey na ukuthinda indaba emdliwa ukuthi ngihleke ngoba nami ngumsimango ngihleli lana lento esikhuluma ngayo iya exista la ekhaya ikhona ngijabula kabi wathi waqhamuka nje lesinye isihloko itolo nje bengibudwa ngalento leyo babe kunabhuti inkinga enkulu uzowathi ngicela ukubhuka amalanga abe ngifuba bemsimango this is a serious problem and I feel it ngina ngikubuka lapha ku YouTube ukuthi nangu umuntu ozongikhipha kulento and we spend almost 2 hours sikhuluma ngalento izolo ngikhuluma ngento izolo mina ubhuti uhlala ngalabo Springs wo10 ngiyacabanga nje nangibona ngikhuluma ngayo lento la namhlanje nje utawubona ukuthi impela hey nangibaba emsimango ngathi ngikhuluma ngawo mfowethu nethi sisihloko nje ngifike ngabuzwa sona bhuti utangiqolela sekufuna vele ngihlahlandlela kuzo babe nasikhuluma ngomdliwa la sikhuluma ngelidloti lelangena ekhaya ngetindlela tsite sikhuluma lana ngomuntu loyafuka khulekele ekhaya kaMsimango maybe asikhuluma ngento yamanje ezimini ngihleli nginawo umuntu wakhulekela ngale kubomkhulu emuva phansi manje kubokhokho bethu umuntu esingathi wena dokotela wafika wazohlala la mhlawumbe wakhosela la khaya kakhulu wayilusa la khaya wasebenza la khaya ubedorobha la khaya wasuyashona futhi ushonela la khaya kakhulu babe labanye bafika la ekhaya oqhamuka lo muntu uthola la ekhaya nafika uthola kuyagula uphethe isikhwama mathi usuphetheni wathi hayi man lo muntu lo akagula una 1 and 2 and 3 walapha lo muntu najabula nonke ngumndeni agcina lo muntu ethi hayi nayindlu lapha nahlala cede webhayi lo muntu uthi ukhuthele nokulusa baba so lusa inkomo la ekhaya umntwana la ekhaya yonke into nanini yabona nimjabulele ngemandla la kuba nenkinga khona bhuti kusuke lo muntu la ekhaya maybe nahleli senithi nini hayi shabango ngamsimango esithole noma shabango la ekhaya ngomnyaka ngobuhleli lana nawulusa leti inkomo leti sitakupha thokati nabathi takupha thokati basho inkomo lensikade isithole aluse lo muntu ufike eminyaka uphela impela bakhipha isithole bamnike naku la kwendika khona indaba thize ngoba lo muntu nimbhadala kabuhlungu amadlozi ala ekhane amadlozi akhe ahlale phansi wona avumelana uthola ukuthi lo muntu lona la kulesithole sakhe isithole si1 babe sishaya ngamawele ngomnyaka yena shothi ukhicita maybe nangaba na 6 eyithole ukhicita nga12 enkomo ngoba zoshaya 2 leyithole nanithi niyabuka la sibayeni anisana inkomo kahle kahle la ekhaya segcweleleza zakhe ngilabe sekuba khona bathi sipita ukuthi umona nenhliziyo embi bakuthathe bathi ngathi kuyoguja umthithize bathi hayi ngalana mithi miningi ini kanti sobosho lefindo lenyoka nabafika esigangeni bakubulala labantu labatsala nabakubulala lo moya wakho naledlozi lakho liyakusala la kuleli khaya ene ebantwaneni nabakhula labantwana lento yoloko igijima noma ngabe kubani ihamba imosha lento ngoba sisole isakhalela inkomo zayo isakhalela amandla ayo ngilona ke lelidlodlo kuthiwa ngumjiwa ufuna ngasikhathi lo wakudala bokulandiwa bomsimango nemathwasana akhe kutogidwa la ekhaya kuze kubanjiwe ukuthi kahle kahle lo muntu uvukela kubani la umuntu lavukela kuye lo strong lo fika hlale kuye mbaba kakhulu liyavuka maybe kuwecula ledludlu awunadludlu awunani kuvuka ledludlu la kuwe ngilisa sikhoma salo yamuntu lo sokade ukuthi okay lo muntu lakucolana wena into lofuna uyende la khathe ekhaya ungiqolana shothi thina sifuna sende inhlengo noqolisa ngalo muntu lo wena unqolana sikhipha imali ngaba unamali babe ngatholakala uhlele dining room yadla abantu abayadla lento bafika bangena emakhaya ebani thola abantu bayadla thola ukuthi nasidla la qolana kunendishi ngalele extra mina kamhlophe ngumsimango ngiyathi ukuthi sihleli mina naqolana la nginacolane kuphela ukhona sithole la sidla nje sithole na uyadla la so loyo lidlo kuthiwa ngumjiwa leta ngendlela yokuhlupheka
thina saphinde sayi-add la lihlupheka lokunye tukomphefemulo vele liyosimosha la ekhaya nalingafa lelidloti nawakha indlu Xolani thiwa Xolani ufike kumsimanga eseColani uyafuna idlota ukuthi ilungu ukuthi uyamati isithole uthi ngiyeva ngalosithole asimati mina ngokalibisi ngisimamela ke babelibisi hamba uyakha indlu wena umsebenzi uphahle bakasithole la thola umuntu wasithole kwathi uphahle bakasithole asho ukuthi wena bhuti wena sibani kunendlu yakho la musu ukuhlupha la ekhaya ngena ulale la na inkomo yakho na imbuti yakho asiphinde siyibheke Mthweni le ndawo kwakudala asivuma ukuthi bekwenzeka shona umkhulu usalugogo bese ethola ikhehla nje lithile elibehla ligcine sehlala la ekhaya futhi lingaphinde libele emuva lize lishone nje kake kwenzeka nje nakithi kwanjalo gcine umuntu eshonela la ekhaya kanti anazi naleli wafu kwahlala la kwaba indoda yagogo omkhulu indoda yagogo bese uyashona la ekhaya nimngcwabo la ekhaya ngoba bese kungumkhulu vele la ekhaya umuntu njalo angaba umdliwa futhi umuntu lonjalo babe lowahlala ngesindle wahlala ngokuzwana kwangabi nesandla semfene la kulomndeni angeke abe mnjiwa babe uyoba lidloti ukuthiwa la ekhaya ningabokhohlwa ukuphahla uzibani yena uyaba idlozi elihle kodwa elingasila la ekhaya kodwa likwazi ukulisebenzela ngoba la lihlale kahle lihlaliswe kahle lo kakhulu futhi ukuthi mina ukufa kwakho wayefela nje namngcwaba nangezizotho kwaba khona kuvisisana ngidakhuluma ngami nje ngomsimango mina ngizele nje kumsimango kwathi nakushona ubaba umama wakahlala wathandana nomunye umkhulu ngivulakazi ngumphephethe nginduku zabafu mina ngakhuliswa ngileyo mpuphu ngaka ukuthi nami nezinto zakhe ezinye bekanokungithemba ngoba ngiyilasibone ekhaya hayi ngifuna sihlale nawe mfana mamakhathami ngifuna hlale nawe in so waze washona leyo babe lo vulakazi likhona nje ekhaya lemakhaya lakhe elakhiwa nguye sekaphuma emzini ekhaya ukuba ngithi abomalume basebukhosini bathi no wena usibala ngekuhlala ekhaya lasibala umufi funa likhaya lakho noma sogugile nje la uqaba khona utokwathi kuphahla labo vulakazi bakho so idlozi elihle lelo alikhona ukuvimpa izinto funa lilungisa izinto ngoba nalo lalize ngezinhle lahlala ngesindle la sikhuluma lo mjiwa lona sithi umjiwa uyaliva leligama ladibeka bamdlembula lo muntu le wadliwa vele wabhashwa njengembashi wadliwa lesigangeni so nabuya la ekhaya vele utaqhama ngalo ukudliwa kwakhe uyalwa ufuna izinto zakhe ufuna konke lokungekwakhe so kufuna nizame mthole lendlela ukuthi nimthobele ukuthi nimngenisa kanjani uyamosha lo muntu lo bhuta ngifuna ucamba manga so umdliwa uyavela ukuthi okay nje uvela yithongo elibi elizakabi kodwa ke ngifuna ubheka umuntu uyakwazi ukuthwasela umdliwa uyathwasa impela ungena umdliwa uyathwasa impela nje abesangoma uyathwasa impela besangoma babe but nokuthwasa kwakhe lokhu sekube sangoma kunemgomo lokhona ngoba ledloti asingilakhe nasathwase lelidloti nalivuka lelidloti alinotsho ukuthi mina ngisizwa kasithole mina ngadaba kamlangeni mina ugogo ngumahlasela umkhulu bani liya kubita tindo lethi ngasida la ekhaya because wena lo muntu lokhuluma namzimbeni wakho akasiwa la kulo muntu lingabita maybe lithi mina ngisizwa kasigodweni lo sigodweni la ekhaya noma ungahamba useshe emabhukwini nomlando akekho usigodweni ngaphandle sho ukuthi ngamagama nase kula idlozini akusunguwe wena Xolani wala ekhaya so usebenzela isipoko salomuntu olithonga lalomuntu elingaphandle kuze la ekhaya lithonga lijabule lihlale lingamoshi kahle hlena into yomdliwa mangiyibheka ithi ayibe nokufana okuncane nedlozi lomndawo ngoba nalo angithi lingena ngoba kwaba nomuntu uthola mhlawumbe nababulala naba nesandla omkhulu baba nesandla ebulaleni mhlawumbe lesasizwe noma kusiphatheni kabi kanti lesasho bashona labantu bese bebuya befuna bephindisele lo hlale kule ngane kule izulwane zenu kusho ukuthi ayifane kancane nje nayo baba ngithi uqoqa le story nasi lesikhona wonke umuntu kuthiwa idlozi lemdliwa akukho idlozi lemdliwa lelingumnguni alikho idlozi lelimdliwa lokuthiwa lelingumngoma akukho idlozi lelimdliwa kuthiwa lingumtshopi akukho idlozi lelimdliwa lokuthiwa
limsuthu ba Umdliwa sikhuluma ngomndawo evele because labo bantu ngesimo sabo lokuba strong bebahlala bona bodwana nabo babathakethana bodwana so ngokuhamba ngokubalekelana uyangithola nalo akhetha athi mina ngithethe le phone mina ngiright ngizozibona phambili hamba khosele lamakhaya that is why but ngidayicaca ngibeke mashangane ayadi le machangana kayinaso sweleswele siphuma kusweswe lokho uma msapha hamba uma tete bera Kilimani ufika Maputo bakuzela kuri ashigone leshwa swilavi nethi wafika wathi man tswaliwa ka Msimango or man tswaliwa ka Swithole or nwa ka Mhlanga batakuzela Maputo lwepruke swigone leswi ayi swilavi tshama la swi nga loveka la itafamba va le nkingeni munhu loyi lava afamba la kaya because bebazi ngamhlophe because these people they are high in quality in terms of umuthi they are high in quality once wafela la kaya then a problem so bebabachova labantu mashangana angive kahle lapho ukuthi azigone leswa silabe asifambe but angifuna ukukhohlisa noma wathola umshangano umshangano lobukela la uyohleka bulawo mathungu ukuthi hey lo baba wathi imfihlo esadlula kude emaputo bakupita njalo once wakasithole wakamsimango wakamhlanga batakuzela ukuthi asigone leswa isilabe asifambe sitayiniya kankinga la kale kusingaloba la okay koka teka swa ufamba abanginiki nendawo kulala baba they don't trust labo bantu labo because baya that's why but na uhamba uyela kuMamboni labantu abasemamboni bebachamuka emsapha they are high in quality ungabona koMamboni ngathi vele babi kakhulu ukuthi they are high in quality but now suka Mamboni sokhuphuka babe so uyabobhera bothethe Kilimani angangqi ngangqi that's why nale mimoya lemibi nangwabheka imaputi affectwa ibhera netete because nangabe kunemvula kwende kathi imikhiba lemibi iyophelele bhera ngila letinyanga lesisiphuma kude ngilakhandle bathi kunemoya khona bathi babize bathi what begijima ini yamosha imigwaqo yamosha yonkindi yawisa amapala gesi because letinto letingale phezulu ti strong board said ngokubaleka kwalabantu labatsana babuye batohlala la Mamboni but now gijimisa lenhlanga labantu labayifuna lapha Mamboni lemikhiba labayifuna lapha Mamboni original ibuya phezulu no Mbukeli besikhuluma ngedlozi LoMdliwa sibheka ukuthi liyini liswa kanjani yavela ukuthi idlozi LoMdliwa licishe lihlobane kakhulu vele nomndawo into ethi ayihlobani kunobuhlobo obukhona udokotela uyakuveza ke la nawe uyizwele qhubeka ubuze eminye imibuzo sizokuphendula sizobuya nayo imibuzo nalabe siphendula umunye obebuzele naye ukuthi liyini idlozi LoMdliwa siyanayo impendulo sesilethile ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukushare umfanekiso oqoshiwe lo nakwabanye abantu ukuze ulwazi lolu lifinyelele kusona sonke isizwe sikamthandi siyabonga.